Besime, vi Hakija, mi smo na ovim prostorima, imamo, ja ću reći, junaki. Kedžo je poginuo, zašto? Ipak u borbi protiv svoga naroda. Hašim, bijeli, ljudi koji su poginuli ovih dana. Je li to potrebno? Moja 3 momka su poginuli. Je li to potrebno? A može se sve završiti na častan vojnički način. Nažalost, što mi kažemo častan vojnički način između sopstvenog naroda. To je najveća tragedija. Ali nemojte dozvoliti da se uništava ovo mjesto. Nemojte dozvoliti više da jedan metak opali, jer nam je metak zaista potreban na grabežu. Ja ne znam šta ste vi dogovorili tamo ili komandant korpusa. A znam iz tvojih riječi da si rukav i da pokušavaš se određene načine izvući. A ja i to razumijem, i ja bi se vjerojatno pokušao izvući. Prema tome tu je stvar jasno čista. Odgovarate za 600 ljudskih života, a to ne samo za njih, a kazuju da ti 600 imaju svoje familije. Prema tome ne treba se puno pametovati i nema potrebe. Mudro. Kako je komandant korpusa kazao, izvoli vratiti se među ljude, objasni ljudima situaciju. Komandiri, zbor, vojska, zbor, postroji se i zaista na cestu, postrojavanje, zdrži, odloži oružje, raport komandant korpusa, vojnički, predaj se, to je vojnički. Znači 2 strane, jedna pobjeđiva, jedna gubi. I prema tome, ako si vojnik, onda stvari shvataš. Znači ne trebaš biti bandit, ne trebaš biti lopov, kriminalac. Vi ste doktorica. Budite doktorica. Budite doktorica. Pomažite ljudima. Slušajte vi. Budite doktorica. Ja vam kažem, ja nisam političar, nisam ni vojni strateg. Ja sam samo zdravstveni radnik. Ja u ovom slučaju sam pomagala ranjenicima, pomagala sam i vašim. Korektno se jako ponašala, mogu vam imenom i prezimenom kazati i vaše ranjenike, koje sam ja zbrinula, koji su bili ranjeni, koji su bili poginuli. Ja sam naredila da se prema tim ljudima korektno ponaša, ja sam je lično obrađivala i slala dalje. Mislim da ti ranjenici i kad se vrate iz bolnice može da kažu naše ponašanje prema njima, prema vašim ranjenicima. Oni su u Karlovcu na liječenju i doće živi i zdravi. A što se tiče naših ranjenika, momentalno, mi imamo dosta. Gospođo, Molim vas. Vaši ranjenici išli u Karlovcu, a naši nisu. Naši su u Bihaću. Ne. Ja ne mogu doći do Karlovca. Molim vas. Ma molim, Ja sam ja vas uputila. ne molim. Molim vas, vaši teži ranjenici, vjerujte meni, da su Karlovci. Vjerujte meni. Vjerujte meni. Hoćete da vam kažem imenom i prezimenom? Nemojte. Ranjenici koje ste vi zauzeli teritoriju pa ostali. Ne, u borbi. U borbi? U borbi, koji su bili zarobljeni, korektno su obrađeni bili u posla ako su zadani. Vjerujte, hoćete li imenom i prezimenom? Vjerujte. Što god kažete, ja vam vjerujem. Prebačeni smo u Veliku Kladušu u dječje obdanište, tu smo bili smješteni nas 6 pripadnika armije, odnosno 5. korpusa koji smo bili teško ranjeni. I dalje nikakva pomoć nije dolazila, meni se rane potvarale. Jedino što sam imao na stomaku je bio elastični zavoj koji me na neki način pridržavao da se to sve jednostavno ne raspe. Moje rane su počele toliko da smrde da su ljude koji su bili sa mnom u sobi gušile od tog smrada koji je njoj prouzrokovao. I to je trajalo negdje do kraja maja, negdje 29. maja sam posredstvom Međunarodnog crvenog križa razmijenjen i došao ovdje u Bihaću kantonalnu bolnicu. Ja bih mogao par ovako fragmenata navesti koliko on je imao procjenu situacije. Jedan njihov bataljon, brigadica, ta neka je preko Sao Krajine navečer prešla i iza ponoći je udarila tamo na Raštela, tamo je bila naša 517. brigada. Kad smo ih razbili, zarobili smo neke dječaka, odnosno oni se predali. A onda taj jedan dječak kaže, kad smo išli tamo, ono je neki vojnik, oficir, šta li je noć je bila, kaže, idite gnjide muslimanske, izubijajte se, pa ćemo mi lakše dovršiti posao.
Ima x tih primjera, međutim sad u sred rata možete pustiti onu pjesmu Oj Todore, izdajice roda. Pazite. Narod koga proklete, a njega je prokleo ovaj narod, ili bar većina dobra ovog naroda, nećemo biti dobri ni na ovom ni na onom svijetu. Moramo biti spremni i odlučni. Moramo biti vrlo odvažni i efikasni. Ne smijemo podlegati nikakvim pritiscima, niti bilo kakvoj propagandi. Imamo snage i sposobnosti, morate imati ozbiljnu saradnju i sadejstvo sa svojim instruktorima i zajedno odgovorno krenuti na utvrđene zadatke. Po nalogu Fikreta Abdića otvaraju se logori za Bošnjake vjerne Ustavu Republike Bosne i Hercegovine. U Drmeljevu je bio logor kroz koji je za 2 mjeseca prošlo 520 ljudi. U jednom dopisu Abdićevih autonomaša od 12. januara 1995. piše da je u vojnom zatvoru Miljkovići 1567 zatvorenika. Bilo ih je 11 na prostoru opštine Velika Kladuša. Sistemski su bili slični, odnosno identični kao i svim drugim logorima na prostoru Bosne i Hercegovine, pa i šire. Maltretiranja, tuča i ubijstva koja se dešavala se znači uz znanje svih onih koji su od vrha autonomne pokrajine, znači od Fikreta Abdića pa dalje, bili upoznati s tim, jer faktički je nemoguće da se jedan broj ljudi zatvori u logor, a da to neko u Velikoj Kladuši ko obnaša bilo koju funkciju ne zna. Isto tako ubijstva, izvođenja, streljanja i tako dalje. Znači bio je jedan sistem kojim se htjelo zatrati pomisao na to da se neko odupre ideje Fikreta Abdića u formiranju autonomne pokrajine. – 28. juna na Vidovdan '95. godine formira se jedan specijalni korpus u SAO Krajini, komandant korpusa neki general Stupar Milorad, mislim da mu ime. I sve što je najbolje SAO Krajina imala je stavila u taj korpus, zove se specijalni korpus. I parada se organizuje u Slunju, taj Vidovdanska, i učestvuje Fikretovo rukovodstvo i jedan bataljon ti njegovi vojnika. Da bi onda bila sprovedena i pripremljena u julu mjesecu operacija Mač, koju smo mi zvali Spržena zemlja, i nije nas ni zanimalo da li se zove Mač. Nego mi smo je nazvali Spržena zemlja jer su enormne količine granata, raketa, streljiva, goriva i tako dalje za tenkove, za transportere, prage, one protivavionske topove samohodne i tako dalje, potrošeno na nas, na potezu, ovamo uključno Bugar, pa uključno Radića most tamo prema Boskoj Boj, na tom frontu. Ali je težište bilo ovamo Kordunski Liskovac, tamo Krivaja, pa ovamo prema Cazinu. I to smo amortizovali. Tu smo zarobili čak tank 84. T-84, takva mu je oznaka. Poznat kao 84, T-84 tank. Uništili još 1 do 2 tanka, 3 koliko i nekoliko tih transportera Praga i amortizovali. Kad su oni to toliko dobro istrošili se, onda je hrvatska vojska
zauzela Bosko, Grahovo je došla Kninu iza leđa. I tu smo mi njima pomogli. Oni ovako izmoreni, znači steče se utisak da je već Milošević otpisao SAO Krajinu. Šta će ovam? I sad, imate knjigu Knin je pao u Beogradu. Jednog visokog oficira komande te njihove iz SAO Krajine, iz Republike Srpske Krajine, gdje na početku stoji Vojska Republike, znači Knin je pao u Beogradu, zove se knjiga. A na početku knjige stoji Vojska Republike Srpske Krajine je uvučena bespotrebno u borbe sa 5. korpusom i tu je, ja bih rekao, zijanila, ali on je napisao, izgubila svaki već neki smisao i neki kredibilitet da bi mogla braniti SAO Krajinu od hrvatske vojske. Znači, toliko su imali tih gubitaka, istrošili su se puno. Praktično to je... Ali... Tako izmorena, izmučena ta vojska SAO Krajine je začepljala čas tamo, čas ovamo i dolazi Oluja i ko kroz sir. Dolazi i mi uzmamo našeg učešća. U toj Oluji, Plitvice, Korjenca, Lapac, Rakovica, ovamo prema Dvoru, ali ne dole baš daleko. I zbog insistiranja hrvatske vojske da napadamo prema Dvoru na Uni, je poginuo nam komandant brigade Izet Nanić. Lično sam dobio telegrame, gore sam bio ja na skokovima negdje, od Zijepa Prženovića, vojnog atašeja našeg u Zagrebu, jer kod Petrinje jedna brigada je hrvatske vojske imala velike gubitke i tu je njihov poginuo komandant brigade hrvatske vojske. Pa da mi to poguramo i mi smo probili tu crtu i to pogurali, međutim komandant brigade je previše otišao duboko i nastradao. Gospodin Ljubijanić, ovdje specifičnost Bihaćke regije u odnosu na drugi teritoriji Bosne i Hercegovine jeste međumuslimanski sukob. Pa, vjerovatno, svi u nas ovdje skupo interesuje razmišljanje naše te politike, u ovom slučaju da li je unutrašnja ili vanjska, mislim da je unutrašnja više. Šta se podrazumijeva, ima li kakvi tu načina rješavanja sem ovoga našeg nama poznatog vojnog? Vi svi dobro znate psihologiju Fikreta Abdića. Mučno mi je i ponavljati, ja imam ta iskustva od početka. Kad je on nakon 5 mjeseci naše organizacije došao i onda smo se sastali u mom kabinetu u bolnici. I onda je on, ja sam mu rekao, naravno oduševljen da je on došao, ne zbog njega kao Fikret Abdića, nego sam se ponadao da će ipak to oružje i to snabdijevanje poraditi, jer on je objektivno imao te preferencijale, te mogućnosti da to napravi. Rekao sam mu da mi planiramo da to bude 40.000 vojnika, što je u onom času bila realnost. On je rekao, riješit ćemo mi to ekonomijom, a ne ratom, nije to problem i tako. Poslije je govorio, ja idem do kraja. I on je doista išao do kraja. Po mome dubokom uvjerenju, nikakve pregovori s tim čovjekom neće dati nikakav rezultat. Međutim, činjenica da su i oni tamo ljudi, muslimani, je bolna činjenica. Da je to ipak jedan, kako Nanić reče, međumuslimanski sukob. Mada ja moram reći da ne cijenim, jer ipak musliman implicira jednu duhovnu vrijednost. Bojim se da te duhovne vrijednosti tamo nema baš ni ono. Tako da gotovo da se ne bi moglo reći da je to međumuslimanski sukob, nego sukob muslimana i nekih drugih. Na koncu oni su to otvoreno pokazali, oni kolaboriraju, oni su definitivno kvislini, definitivno izdajnici.
ja ne vidim perspektive osim ove, s tim da mi te činjenice da tamo postoji mladići koje možda možemo dobiti, nikad ne zaboravimo. Možda možemo dobiti te mladiće za nas, za našu borbu, za Bosnu i Hercegovinu, da su možda mnogi od njih zavedeni. I ja sam nedavno poslao upit generalu Dudakoviću. Htio sam čuti njegovo mišljenje o tome, o davanju pasoša tim Fikretovcima koji su izbjegli u Lihtenštajnu, koji tvrde da bi branili, da bi se borili u redovima armije Republike Bosne i Hercegovine, negdje drugo u Bosni i Hercegovini. Dobio sam mišljenje generala Dudakovića, on se po prilici poklapa s mojim. Ja mislim da moramo, gdje god možemo, otimati te ljude i da ih na određeni način moramo prevaspitavati. Na koncu mi smo jedna mlada zemlja, bez državno-pravne svijesti, pogotovo u bošnjačkom narodu. Vi dobro znate da je veliki broj naših ljudi prije rata i neposredno uoči rata i na početku rata mislio da će zapravo neko drugi odraditi tu državno-pravnu organizaciju umjesto njih. Neće se oni puno petljati, neko će to već odraditi. Mi smo to uradili. Jedna ovako grupacija od 30.000 ljudi na Petrovoj gori je već bila sabijena i oni su se bojali nas. Oni se nisu predali Hrvatskoj vojsci dok mi nismo ušli u Kladuš. Kad smo mi ušli u Kladuš, onda su oni što prije. I jedan tamo pukovnik, šta li je, Čedo Bulat, je postrojio to nešto, te vojske, te tehnike i predao raport generalu Stipetiću i rekao, evo ja mi kapitulaciju, predajemo se. I od tada sa Ukrajine više nema. Normalno, mi smo na te Avnojevske granice koje smo znali se povukli i od tad nema Fikreta Abdića. Poslije rata Fikret Abdić je osuđen za ratne zločine, a ti ratni zločini se ogledaju najviše u maltretiranju, ubijanju civila, dalje ja ne znam te međunarodne propise o njegovom političkom angažmanu. Njega nije osudilo nikako lovačko društvo, ništa, nego sud neke međunarodno priznate države. Ne može doći do neke disolucije Bosne i Hercegovine nekim, ja bih rekao, preglasavanjem. Nije ovo jednako Engleska, Škotska i tako dalje. Ako neki kažu da je Bosna i Hercegovina kolonijalni produkt, vještačka tvorevina, šta je Republika Srpska? Šta je Herceg Bosna? Kakva je to tvorevina? Ja bih o tom mogao govoriti daleko više. Nažalost, takvim politikama činjenica da je izvršeno etničko pomjeranje naroda, ali ovaj narod mora biti slobodan. I na kraju, ako je bio sukob između Srba, Hrvata, Bošnjaka, u Krajini smo mi dokazali kakav je to sukob Bošnjaka i Bošnjaka. To znači nije to sukob nacionalni i međunarodni, to je sukob politika. I mi smo se borili protiv jedne izdajničke, podrivačke, pokvarene politike sa čelnikom Fikretom Abdićem i njegovim sledbenicima. Naša veličina po završetku i prve autonomije 1994. godine i druge autonomije, i ja sad ću reći da sam zahtijevao, da sam predlagao da se izvrši abolicija i amnestija, računajući i u drugoj fazi je to i bilo. Mnogi ti borci koji su učestvovali u snagama narodne odbrane postali su pripadnici 5. korpusa, neki su poginuli na Grmeču u završnom periodu i fazi rata. Ali da se to prekriži, da mi stvaramo novog čovjeka, neopterećenog. Jesmo do juče bili jedan protiv drugog i kad su u pitanju VRS i HVO i Srbija, ali idemo
idemo novim putem. Nemoj da budemo opterećeni, ja ne praštam, ja ne zaboravljam, ne zaboraviti. To su floskule. Međutim, je činjenica da je Fikret Abdić osuđen za zločine. I to ne može ga niko abolirati. Kako je postao načelnik općine? Eto, postao je načelnik općine. Kako tako, ja mislim da li ima naše neke odgovornosti, suodgovornosti. Ja ne osjećam krivicu za ono što je bilo u ratu, iako osjećam nekad odgovornost, kako zato po meni mogli smo brže, mogli smo proći, ako govorim jezikom privrednika, ekonomičnije, uz manje sredstava, manje poginuli ljudi, jer ne zaboravimo, to je ipak jedan pečat nama iz tog perioda da smo se mi sukobili sa braćom. Ali to znači, kad je u pitanju država, onda tu nema cijene. Ili cijena je velika, a mora se i treba izboriti za državu. Što me tiče, on je bratoubilački rat. To je bratoubilački rat. I mislim da su ljudi... Ja znam Krajišnik, znači znam nešto od toga imam u sebi. Ja znam zbog čega se to desilo i kako se to svi znamo zbog čega se to desilo i kako se desilo. Ta strast, ta emocija, to krajiško treba imati lidera. To ko je babo? To potpuno razumijem. Da li ti je babo onaj ko te je zaposlio? Pa ja znam historiju Krajine u Malom Prstu. Znam kako je kažnjen. Znam šta se desilo sa Cazinom, sa Bunom. Znam koliko škola tamo nismo imali. Znam koliko su ljudi morali da idu, pa što bliže, barem Slovenija, da kopa, da bi ovamo prehranio onoliko bogatstvo. Znam kako smo surovo kažnjeni od sistema tadašnjega, neko razvije režimom. Tako da znaš šta je ljudima značilo da se pojavi takav čovjek, dobro sa pozdjevcima, to i odjednom to bogatstvo zaista pretvori u bogatstvo. I rijeku, i livadu, i pile, kokošku, i proizvodnju hrane i sve što je rađeno. Ali znam i krajišku potrebu da imaju babu u političkom smislu. To je Alija. Sada, i meni bi to neko trebalo da objasni kako je to, mada sam milion ti pričao, i čuo, i emitovao, i mirio ljude. Prvi face to face između dva brata je bio kod mene, koji su bili na dvije strane. Pa se miri, pa znam koliko je to bilo bolno. Ali razumijem, u novinarskom smislu, ono što je dolazilo iz Krajine, to je bilo a priori tako prihvaćeno. On je to što jeste, zapadna Krajina, radi sa srpskom vojskom, sa srpskim političarima, ide u Beograd kod Miloševića, a ovamo borbe i ovamo armije Republike Bosne i Hercegovine, tako da je to bilo novinarski posmatrano maksimalno objektivno. Ko napada, ko se brani. Sad su sila, prijatelj. Ko? Ućemo u Sanski most. Gledaj. Ljudi, je li moguće? Enkovske municija. Je li moguće? Ovo je nevjerovatno. Idemo do svih. To je šelik skladište, gore skroz za kraj. Ajde, pogledajte. Evo da se spusti ovo. Ovo je Sis, evo vidiš.
Nije biti, to će samo ti podiraš. To je sigurno. Hajde mi spojiti ovo je 105, ovo je... Da. Nemoj to biti još dirati. Ovako, 3D30. Samo se oni prema Lubrnog gledati. Jesi, koji 105 M2 1. Tako je. A ovdje je Englezer dvije. se neki. Ovdje je dvije. Daj, 3D30. 2 mane. Tamo ima granatu. Nikome nisam. Ne treba to znajmo. Kad dođe komisija za popis, kad ti to sve pregledaš i sve odizaniš, onda ćemo odrediti mjesto formiranja artiljerijskog puka. Obavijestiti Sarajevo da je Velika Kladuša slobodna, jedinice 5. korpusa izašle su na državnu granicu, oslobodili smo preko 300 naših zarobljenika, zaplijenili artiljerijski puk. Sa velikom količinom municije. Zahtijevamo i tražimo da sutra u posjetu našeg kantona dođe general Delić i predsjednik Izetbegović. U konačnici, to je tragedija našeg naroda. Zašto? Kada je 1994. godine korpus ušao u Kladušu, veliki broj Kladučana na čelu sa Fikretom Abdićem je izbjegao na prostor Kuplenskog preko granice. Ako neki ima pikanterija, ja sam razgovarao predsjednikom Izetbegovićem, došao je iz Zagreba američki ambasador Galbraith, pripadnici UNPROFOR-a i mi smo garantovali bezbjedan povratak ljudi. Fikret nek ide u Zagreb, nek ide gdje hoće. Međutim, nekoliko dana, s obzirom, to je vrlo interesantno. Zato je ovaj rat čudan na ovim prostorima. Da, Srbi su otvoreno ratovali protiv muslimana i Hrvata. A onda smo doživjeli da Srbi prihvataju muslimane iz Kladuše. S tim da, napomena, oni su razoružani. Njima je oružje oduzeto. 5. korpus sa svojim izvijačkim jedinicama je pratio stanje, kontrolisao. Mi smo mogli vojno da uđemo u Kladušu. Mi smo mogli vojno tada da dopremo i do Karlovca, ali šta poslije? Ne zaboravimo da je u tom vremenu bio sukob muslimana i Hrvata. Ako ja sa zadnjim rezervama municije i logističkim oskudnim potencijalom dođemo do Hrvatske, hoće reći Hrvati šta ćete vi u našoj teritoriji, vratite se nazad, a mi imamo gubitke i tako dalje.
On u dogovoru sa Martićem odlazi u Beograd i tad dolazi do sporazuma da po svaku cijenu se vrati Kladuša, zauzme Bihać, uspostavi vlast Fikreta Abdića na ovom prostoru i Fikret Abdić ima ogromnu podršku u ljudskim materijalnim potencijalima i to je onda čuvena ona ofanziva Fikreta Abdića i formirana operativna grupa Pauk koja je egzistirala do 1995. godine. Ali, znači, u jednom momentu na ovom prostoru imate saradnju Srba i Hrvata protiv Bošnjaka. Imate prihvat Bošnjaka, muslimana od strane Srba i zajednička borbena djelovanja protiv petog korpusa. A ko je onda pet? A mi branimo državu. I to je ovako, sad, naš otpor na ovim prostorima, pa učestvovanje u oslobađanju kasnije drugog dijela je zaista epopeja i ja bih rekao epsko djelo koje će ostati istorijski zabilježeno, zapisano. Da li neko volio, ne volio, ali to su činjenice na ovim prostorima. On je zaglibio u rat, on ide na noge Miloševiću koji je krvolok svjetskog značaja, on raznim izjavama, što on minimizira naš narod, daje neku karakternu ocjenu i tako dalje, ali je pokušao da baš ponizi. Sve ovo sad što se dešava, i ovo je jedan od genocida Fikreta Abdića, na kraju, u St. Louisu je formirao udruženje da se sveti i da nastavi rat protiv pripadnika 505. brigade, zato što je vojnički nije mogu poraziti. Sad hoće sudski da kaže da smo mi genocidni iz 505. a ne oni njegovi, i sada ide sa procesuiranjem mojih boraca i starješina da dokaže neke stvari koje nemaju veze sa vezom i nemaju nikakvog uporišta. Hvala Bogu, mi ćemo to dokazati i pred sudovima i pred meritornim, znači, institucijama, da smo mi branili državu Bosne i Hercegovine, da mi nismo, da smo postupali u skladu, znači, sa svim međunarodnim pravima ratovanja, da mi nismo radili ono što su oni radili i da jednostavno i ta pobjeda će biti naša pobjeda nad Fikretom Abdićem. Nema sumnje da je formiranje APZB bilo pozdravljeno od strane međunarodne zajednice. To bez daljnjeg, to potpisujem 1/1, jer i njima je bilo stalo da što prije razriješe problem Bosne i Hercegovine, da ona bude jednostavno podijeljena između ovih aktera na regionalnom nivou i da se jednostavno dokine ta činjenica koja je bila po njima neupitna. Znači da nema Bosne i Hercegovine, nema Bošnjaka i tako dalje i tako dalje. Međutim, kao i u svim takvim situacijama, Bog dragi je htio da se pojavi Roy Gatman, pa da napiše knjigu, da ode da otkrije ove koncentracione logore, pa da onda krene međunarodna aktivnost oko zaštite svih ljudi koji su trpani u logore bez ikakve selekcije. Tako je u Fikretovim logorima bilo i djece, i žena, i starih, i iznemoglih i tako dalje. I to je Tadeuš Mazovjetski, tadašnji, da kažem, povjerenik Evropske unije za BiH, konstatirao. On je ovdje bio poslan od te iste međunarodne zajednice i on je uradio svoj dio posla. Tek tad počinje registriranje zarobljenih u ovim logorima koje je Fikret bio formirao i on je imao sve te poluge vlasti u svojim rukama. Čak što više, ima jedan primjer iz Kladuše gdje je jednog učitelja presudio sud APZB, što je agitovo za borbu protiv APZB.
ima, ja sam to u svojoj knjizi objavio, tačno se presuđuje na određenu zatvorsku kaznu čovjek koji je nastavnik u toj školi, koji je bio opredjeljen prokorpusovski. I sad gledajte taj paradoks da neko ko se je borio za državu Bosnu i Hercegovinu bude sudski presuđen od zvaničnih sudskih vlasti APZB zato što je volio svoju državu i tako dalje. Prije rata sam ja došao igrati nogomet. Ja sam mislio da malo pomognem Klešniku pa ću vratiti se nazad u jedinstvo. Međutim, tu sam ostao do kraja. Bilo je fino, bilo je fantastično. Nemoguće kako je bilo. Ljudi su bili susretljivi, pravo. Nemam govora, nemam riječi kako da opišem da je bilo sve u redu kako treba. Sve je bilo. Dobio sam šta sam god zaželio, ja sam dobio. Ali međutim, kako je ovo proglašeno i ovo, svi su krenuli leđa tada. Pa, brat brata je ovdje ubio, otac sina, sin oca. Jer ja jednom se sjećam kad smo bili gore na Todorovu, bili na liniji i otac je ovdje bio sa nama, a dole mu je sin ranjen. I on viče, dajte ga prebacite vamo da ga ja preubijem. Tako je tad postalo nemam riječi kako su zamrzli jedan drugoga, u porodicu, kamo prijatelji i tako te stvari. U razgovorima sa nekim ljudima, zbog neke etike, a kad kažem, evo i ljekarske etike, sa ljekarima, nenormalan broj silovanja, nenormalan broj pobačaja i tako dalje, u to vrijeme se dešava u Kladuši. Sve im je to obezbijedio babu. Ima jedna pravnica, ona isto silovana, ona neće da govori. Ali nju su borili, znaš kako dođe, ona je bila u logoru. Dođu Srbi po nju, četnici, i odvedu je 2-3 dana sa njom, budu stigli, vraća je nazad. Ona kad dođe, ona sam plaćena, ništa bilo. Pred Karlovačkim sudom dr. Sulejman Kendić je svjedočio o stotinama silovanih žena logorašica. Te su žene prema iskazu bile izudarane, grižene, s otiscima zubiju, prstiju, bez intimnog veša, krvave po tijelu. Doktoru Kendiću nije bilo dozvoljeno da žrtvama daje bilo kakvu terapiju, a osobno je izvršio 136 prekida trudnoće. Neke od tih žena preživjele su silovanje čak i po odmakloj trudnoći. Evo rana, tu je jedna rupa na mome zidu od moje kuće, a kod druge kuće su me odveli pred mrak i tamo su, ovdje su kod kuće kraj stomaka metak, a kod druge kuće kraj glave 3 metka. I pitali su me, kaže, šta je Fikret kad su upali po drugi put iz batnuge. Meni došlo u mozak da kažem predsjednik, kad je vidio Mazovjetski, on je stojao i čovjeku su padale suze na beton. I gledaj sad još jednu stvar. Koliko ima da su rodile, a ne smiju reći da su oni. Imam ja njih par koji ne znaju sami što da radi. Ali ja znam da ja četnika hranim. Ali šta ću, kako ću? Šta ću da raditi? Ode i porodicu, ode mi sve velite. Kako možemo malo čuti, ali plaće jebe, teško bude. Ali govori da je bilo čak i muškaraca koji su. Jest, ima. Je li to bilo ovdje? Jest, dvojica su mi umrli. Dvojica su mi više umrli. Jedan je ostao. Palagić i Šabić jedan. Oni su umrli. Kad se snimao film za Angelinu Jolie o silovanjima, tad su i oni govorili to. I ove žene su govorile i tako to. Žena ima, koliko hoš, kažete, preko 500 ovdje silovana žena. Kad je Međunarodni Crveni krst došao da prekontroliše poslije 10-12 dana, onda su oni u razgovoru, mene je baš pitao jedan čovjek iz Međunarodnog Crvenog krsta iz Švicarske, sve, ko sam, šta sam, kako sam, i na kraju čovjek se prekrstio i kaže ovo kao srpski logor. Mislim, to je dovoljna kvalifikacija što znači to. Odgovarao je samo Fikret Abdić, Ibrahim Đedović jeste, ali ja ne mogu da shvatim ovo naše sudstvo i tužilaštvo, da ga osude na 14,5 godina i nakon 3 dana da ga oslobode svih optužbi da je nevin, da nije ništa uradio. Mislim, to nema na svijetu.
kad udara, to je jeka, to je vika, jednostavno to je užasno. Ja znam, ovako me postavi na zemlju, pa onda uzme onu ogromnu bejzbol palicu i njih dvojicu udaraju koliko mogu. Batinanje raznim predmetima, drvenim, kablovima i poslije 10 minuta onaj tretman, čovjek utrne, jednostavno. Znate, ima i njih 10 koji su taški tukli, Sakip Dautović, Jasmin Cicano, Miljković. Uglavnom su odavde ovi iz Čaršije sve ljudi.